Abusia mami enhia wo na afenso mema wo akwaba emfa wombra emergency Ghana TV eso megide se obo ade na darum ma ompo mu ehihye yie bibia ekoso yie ewo abrabo enne nkomo ababeka yensa ewo ha sei ni chese mu awurema nkasa eya abrante bi o se frɛ ni yima nkomo a wode etu yanim wo afidiem ha sei ni nyankomo keto abusia ene se eya abrante o se oba one ne te se ne yere oba yi one na memu nan fofia nto ata obaye eja omhonum ya na okofo oba foforo se on ne ba betena na waso ni mu ahwemofra ya obaye hihye mra bi ma no be ma edi mra ne so no akwakofa yare na aba beto ne so moja tu etu no nye moja ketwa wa chie wonya ne yare no wonya anu aduru no so wonya na yare sa wa tete sa moja etu ne sa ebusua asem ya kwakọ yare hosem na be me ya ba be pie mu ha se ya o kyerɛkyerɛ nsɛm yɛnsɛ mra yɛnkɔ ni nkonkoti na no disema ode etudwa mema bema no akwaba papa na what to say mpacha nyame adom bibia ye boko where did nyame adom oh now where did you say nyame adom where did you did odi ana me wig ni hwehwe ai anopeya na odidi okay abeti ana benko media mona na peti mona nkontomri ana bin stew nkontomri okay ewie yo ha wona nam se di wani masi sere no boy nkomode ne Dubai mama ewie de me da woni wati fo asi me se oba bi ne papa na menka ne se o mobum kwasi apa na matranse ya oba ne sofo beji asem no waka ba oduru bebi ne mahu se de bi sofo ne ne abusuafo na akoye baako e na o mobum kwasi ya ya Ghana ha so mra wa ha okay se me ka se me tietie futuboni e bi mu de mame a wan hwa me kwakodi boni ade no so anu odin okay nti ese se minya abotre nti Friday no e na me pan bi frem no se de bi o be ma mo number we se o se no wa ye busy nti mo de nti awie kura mbetwam no so waduru ha de ne yekọ ma ho na fa asem no koto nenim no omombo waba so de ne ma ye homodwe kama mete ha shase e de na si yo ma asem ni ya se fan se 3 years ago ni me ma ware yankasa by 11th February December etwamia na me yere eka ba bi onya CCS oh kafra yiri wi ye no ni oni oba ni nya amasai oh me ke me won kwada 4 oni oba na wa okay me wo emami no me mami no wow hanyine wo be say oh my first born was a fin of 16 years. Okay. 16 years. Do you what say? Nkola na 16, 14, 13, 11. Oh, so na 1 year be apart na them. Okay. Yeah, senge yeah na 10 months so. Oh, kafra se waja mu. Okay, boy enkomo. E ba ne sa no na me ye ni say awale anka say de me ware bio. By the way ana me nkola na say ebi mu o masewo. And if you are an uncle for Cassa and Boami, because a cabana saw me for scabla, Uniska, or Forswana, Pedi Quintiani, and Mewarena, or Barnett to mention the Amenquala and Nina. Abba. Okay. Indeed, more sister, no, Madame for Pa. Tea could show one call to be a near Cacan be as more. Into whom I say, oh, Mebro, my if you watch you when I mania or Benny Biamo. Eh, again, a swallow back. I'm sure or ye dear in or terms or ye micrum ni miss me I was in. Okay. And or ye and say, okay. I'm sure no problem. Say Obano I ready so be while in quantity. Into ma. Mr. Artis say me again casa. What down for no what's this that down for no de number ne mammy. Okay. And Mr. Artis say me lady no he did home command ye didn't come watch it. And again me children baby more that and I'm what takwa. Okay. And again or buy. Ma oba ye tran ye di nkomo e bia no e be 2 days 3 days no ko e bo also ada wa chepa ye week okay sa no obedi ni sen sa obedi okay sa bre ni mu no sa be ma ni oba petrol eni eja oh dia ma dia ye den a na se jadem okay oba first one na eja to mo oh they be first one oba dia na mu ejumi mi to no oba san okay to oba second one no on the oba weekend tintina mu fie ti one na jani to musa no eto mdo do say oh I want the back open na 3 days in ya back oh there be oba Friday no ko Saturday anopa oh say the one che there be anajo ana say wian oba enyumreti anajo ko midnight ni nyina aka ho ya mamo ma na ha mo ese say ye hunu ni nyina ye di asem no asi
eye ne po eso pepepe what you say yankwa nti eba ne san no mo ma no aba o nti me fan say na close to be 3 to 4 months okay nti one Friday bi oba wa na me fa me say ma edi enti o pese o de me ye Friday boy na o na wo ka sa kire me ka sa kire ge sa de enti no do ye Friday boy because obeba mo bi a just Friday na sata no ye adwuma na on de na mini okay no wo ni klom eswayem kwata nti me ka sa na osere na me se de bi mami ka no krancho me ye no me ware no eye ne ho ade ye ware e wo Church of Christ oh okay ye wedding ye bibia ba me re no wanyale o complain be 2-3 days pe oh no de wu ye abusu afo na ka o ma me boy nti me mpese me twempena nti se why ready say me wale wo dia na ye nko so papa frame obi na edu papa de nti hwe na ye nko na me ko hu papa nti sabre na Friday no abado do be say oh me fansa be 3 months ndie na otaba okay week bia oba no nye week bia de ba meet me kan wa ban more than be 6 times okay ha nti me kan sa no otran ho ye din wankasa no say nti we are sure say won ne gay bia na o kura wota ba me ha anadwo wa beto oba bi wa ha me pe madam for ba ba okay me yen ma we de nra nanu ya wada osefia da obi ba o kan no ko say me de me pe ye ko pa me sa pe ma pa ba wo no pe madam for ba wo pe ma sa okay nti me kan sa no de ni tran wo ye din wankasa like so ba wa minimi ha wa odwe me ko osima ye di agro ye tran odi nkomo agro ben sa na ya mudi na nyuma oh ebu a ye tumi ton kwa na ya fa phone na ye si ye bo game wa wo be wie no wow aha so na fa mu ode oh na ye di agro kam wow nti me kan da de ne me kan ye no like gen odantem odakura jam hey aware ni nti me kan ye no odantem nti ade chen ya Sunday na ahoma chena na osore say na sole for co program ti o kan nti okọ ena me jan kwan no koy nti ni following week no ena obae ono oba na oba Saturday nti obae na obae ni say anwumre no ye didi wie ye kogware ba ya ye da ono say nti bla wo so wo peme pa wo pese wo wale mi na me dey nti na ya obi sam sa asam no me de why you ready akan dia wo be kan wo kwa no abo papa mane na o say pese wo ya ade mami hey se wutimi ya de kro na mami dia ene mekwa akọkire o di odi papa na de na akọ wale mi nti o kan na me sere na me say o pe de se bia yin sika na bibi nti nukure nie o tran o ye din na o sole na o twere bed ni se e na o say o be ye na me say o nkan de kro o bisam say me ye so pe so hu se bia sika ne bi o ho ana e na me say o de kan de kro se sa de nko na me ye e na o be wale nko de o de me fa ne say agro bi na yeji ti o kan na o ka che me say sa de ma ye bi da e na me say de no ade a me ntafe na se hey e na me say nti o kan na me sore yawu me twere empani say na me ka che na sabre na wo te hin na oba ne te hin na wo ye wo mpaso e ya anadwo okay e ya anadwo a ye gwale wie didi wie ye wo mpaso nti o kan na me na wo eba nyina no sa manfo ye no fe no ene Jordan ka me boni din omo din bi omo de fe no unya bi da wo lifetime nyina me yere kura me wo an kura no madam na me nye bi ma ne da amana ne je ho oh me na me nye bi da nti gen ne kan na me ka che say ka we nko ade a nka ne ka ade foforo nti me ka za no like obenya abufuo bi no one start say on me kaskasa na me say o me nye say we nko ade a me ka ade foforo nti ayi say o kana me ka na ye hia de abufuo na ye dai ti wanye manye nti ekobo be 2 to 3 nim ahomache no yeah e na osan nyane mi no se se wan say me ka cho say o mpemi e ye ndada na odada mi o se me boa nti ni kure ni me de bia meka say udi matamu abonten kura yeah maka yeah true fact me hwe hawa me di hu ge no na oba fie ho a ha woni be di nkoma afa me ma ne ho ni ade me hu say like oba boa me ti say me yire na nti one ena we so me dwen say oyo oba me ware no nti say me ne yes ad ne ko ya ware fo ade a
omo ye nti so be ware no na munya ware but nya ware mi nko na ne papa nka so wo ne de na minim bai nimpa na papa ne wi obedi na de na mi nim no nti o kan sa no ena me nti we nko ani ade a me ya obenhu se me do wana no se ani ena o kan nti ye twen wo chei ti awlan be 4:30 to 5 no okay ena me se okay we de ma me yama hey na want to no kura wanya ade a chi amanfo plan de no nti me yama ni wie ya na mpacho wunye bi da uye ne say oh madam ye ni biala official na be high TV so sorry na mpese me hu said e wo ye no se wonye bi da na bi ampacho momfa nche me we obi ani brisam o ha no nti e na waba ye bobo hu ye dan ani ne hunu ba bi ye beka no obema ono ane yire a woni na wo nkoda nan sebi onfa na no nko na sepei na wo hia wo ba no so ba ne ba me nchen me so be pese me ware no ti o me pese me ware oba nam ne bobre se me hu se unani wo fom oba se de oya me man ne ade enti an wo se sa wo be ware me pa na wo be che we fa ne kire wo do part 1 fasoso and 2 sa wo be wa me pa na me hu se wo do me dia ene tafre bom skim pa chaw fa bom na hwe ma me na ene na be ma me hu be ma si wonya bi da ye de da ne kafra na jo 9 wanye 10 wanye 11 wanye 12 wanye ene wo yeso da kakra 2 ne se nya ne se ora sore wo be ye eno matwea mana bedru 5:30 ena homite eno se mamenye mawo minim sa picture no wani so bi a wanya bi sa ada so obeka to atwene no be ne dai obe ne sei ena na me pese mi hu sei wo ye ne sei madam ono ana o kire mi okay ena me ye manji area bo kan kama wo kire me de abufuo kra na me yenti mama dwen ne bi bia ankoso enti me ye ma ne bi no osere nti osore ya na ofan to man o de boni mu ena osensu ena kodware nti ogogo ba na mete so it is hard no uye ma no de woni na na eno nko ana uye ma no okay yeah die nti okodware na mu so opra abonte na me frɛ no na mse mami so na me kodware na me kɔ ejuma nti osensu ni maami a me kɔ baafo na mbeyi na me hye na ati trawa ni nti mi wura baafo na mi yi tawo ni seido mi sane ahoma na eda ye ne na atin ni mu no ena mu se boja ewo me na ati ahoma no na no ahoma na ati moja nti mi yi se no ena mi yi me na ati trawo no ena mu se mi be ma hu ya ye boja na juada o ya mi jina baafo din mankasa na mi gware wie nti me ba ye na me be hu se mi be sheet na se me mpa no so no na wa menstruate ana mimi ye ni de ona me ka say like enu say ade en enti what after moja enti mi ye we no mba no wasesa be sheet na ba begu abonten wo performa mema wo emo de ntale ba ko mienu bia kan wo besi ena mi yi be sheet na mi bi enti bi na mu say oja ena mko she dem na me frɛ no enti me frɛ no wamba obegina door na no eno mbisa ne say edien pa na wa mama ye ne sa unnim dia mete unsa wasɛ me niema in the true fact o man bufu ne kakra nti anopa no kwa mko ejuma mkra no mankra no enti mebo na we ne the first time a waba ho a wahunu moja won ho that was the first time enti yes ana media me ko ejuma moja ba wonu ma wote obete sebia enti wano wo sebi mfa nche na yeni nkomo nwura mu eye wano won ni ukraine want to say say that time no wan say ada say na ye bibi say na ye dien mante hwe eto say make say me ko dware okay we here for how long bra ka wo di abufuo ka so mama nyama just be meet me take be 2-3 minutes okay ena mi jaye okay enti mimi fi wono fine odi 3 days oba Saturday and or Monday and opa a Monday and numre and I'm Jan fine or it's okay and one maybe 3 weeks na ye frɛ ye din komo will be saying scam the man ya din 3 weeks science na nisi your call and one ma wonche bi wamba for 3 weeks in the 3 weeks na so na obae nti obae na me say
obi ana no wo say oh ko na obe frame na ma ba papa wo no o say am papa tu kwan ma ba na wo de ye be ko papa na msio iti madam nukure ni sa de ne to aso ba ko mienu miensa 2 esi wo mi fie de sa de ya adu we am ikenyan sa wo de wano ko se na se 2 times so first one is why you no akoya wako na moja wo mu no e na second one so obaye okoye na oba biu no san me yeye na wo waye ma won sa ade no ankoyi nti na se nka wujai oni ni mi jimi pa ma jimi oh no kreni ma jimi papa afra wan ka kwa ma me ko be kanti yes wa waka me ya first one is wo mi fie second one is wo mi fie eno so na moja wo ne ho the same boja hey wo did say me di ma mu yima no de boaje eshen enti aw me ko nyinyem de to so mi ensa no ko si wo ono ankasa ga nu ni fie abla no one frame say member na ne papa si wo hia me enti enme last one no e ko si wo ni fie enti wo wie mi wie pe ono kra de wan sole o wie pe no so no tra ne pa na no e no tra mpa no so di no hwem no se no se an ma hu say afie de obetimi aware mi enti anopa manko ne yen ko me papa ho ena mbisa ansa say de wo pe no so wo so wa ya awie me ba pa to bo me ba abusuafo tutu me ka bra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube ni Nhyira TV Fawu TV ni to Adum TV betie ye sua de mema wenya oba wakofa na bontin ono an girlfriend opeso ware no na awade enti se wanye we amame dia na chese wo nnome wanye amame na chese wo nnome waye baako amonu anani ne bet ati moja mo hu se moja wo ba ne ho second time na we ya hu ye no we misanwe madam o bisan ko kasa o bisan ko be sere it's the second time so how did it happen and also the same thing onu so moja bai moja ne to say moja etu no bebre ana moja de ana one se moja ne ban ne ye hu ade eche hu moja bia wo ne hu bio hey se moja ne ba na wu ade eche a eno ano se nka oba bu ni nsakura obehu se bia oyisu me ba asamwe oba panyire wo fi ha ma misa no se asama be me wo na wo ye panyini afa no oba chimamu ebi a yesua de eye bi a sebe hu na esane no na de sa de no ba na de ha ohima medase yenhwe ni se on se odi kan ka kire ne se wa anya a chese wo nnome first one be ma na nya de wo so wa ye bida ntina nko wonim ene wo ye na de ye me nwanwa wo no anu se ye krum mfantifo me ma ne bia gimi se de ono wa ka he no okay en kwasam na meka na ye ni biri sam wasam na nya sam ketwa o de wo ka ni sisia na ma me hu se wo ba no enyi period mom na water free sound because obeti ma me fan say wo de nka oya baba wa de 5 days enti che se ba ka de che wo se ba ana obewie kura no a obenya mojasofi bi wom yeah enti we che se eye huhum ma de bi ena bre wa mana tafre ai because de ono ka se ade ne ba so no hu ade che wo hu no bibiem ne che se eye bibia ehinta wo ba no a enu na wo fa so am se wo pese odi nya no ware asem we die hu ko fa ma mema because asem ne ehu pa sebe ade we nye news sebe ma better from base asa anya news on o se anya o se be obia wo se de ohu na ade fa obu o ho a na ni nye hu ne senka me fa so o ka se ye no enye force e bia be kun de na ni nye hu so obeye obeme bo so no akwa de request okay so ho na asa wo de no force ni se ye no ansa na ma ware wo ana ko ye kwa no hu hwe kwa de different wo ye de wo hwe kwa different na senye tumi bi na wo ma can't me masa wa first one wo hu wono wa kon wo ko 3 weeks ansa na wo bo wo sa ba be second one enti e boss anu wo nya ni wie enti na nya na adwere na no de okay lady kakakere na me asem mo nti bi da o onya wie ye na so ba bia wo de awura no de menu mato hema
And said there is a motive behind it. Obama. Okay. BP. Ewo hontia. Osusu say abrante nyesa because se me no twempna. Na se me pewa. Den ti na wo say o ma me ultimate man na say o ka say me condition we so ansa na wo ho say be do. Enti na owo motive bi. Owo adwene bi a ode ye saade no. Okay. Me susu say ode ye ni bibi. Say de bia na ye ma de say me mamum na ya o motade ye fa nuro so ni ade. But where the oba so ma ye hu say a man so to me call to the stream where ade a spiritual something because say the ye can oba menstruate here enye once and e ba na twa no continue so be crowd there 7 days ni ade and afterwards cry said ye can moja sufini na beba enti enu kra na ye use ye can say panty liners ni ade and we there one shop pad one shop liner one shop bibia and one say wa ba say me o say opɛ me there ne leke me ansana me hu say wo do me na me wie na me hu moja there and your first time and your idea spiritual something I think okay to ankomo no so na me be ade meko Inti mama it second time na see ye no wa ha ho amisa no no afa say normal and at the third time kusi woni fie third time you know ono de metimi aka say ye ka 2 times the blood no kura boma enjuru amakese e ba kese pa inti that time no na me she singlet me sorry no na me singlet ni mu no top say na ye mboja pa inti mbobo singlet no ena na mo bag small one be same one na me the singlet ni mboja ni Mr. Viewers discretion mun fan chen do me de ko share ye hunu me ba wo ye hunu ni o ka no but e den our mind back capture something in our eyes but for no ye cheza mpesa say fa che say ye dis ankomo na ye obi ani bere samuntia miti inti me de share bag ni me no me ban na me ka chen so satam ne ye galamse timba na me say me kwa site aba no so da bi manko na ya no pa o ye ya mama manko o se ne papa so ko efu inti me twen ya ma ne papa be enwumre no inti me no no pe ene ye ko ne papa o ene ye ko tran ne papa ne ho se inti o ko ya no ka cha ne papa se da nko mo na me ne obedi e na bla ne na o aba no inti wan sin komo cross inti asan ne papa kan ya ne se inti list na inti na wa ye ready so obeji na me se an no see you mate 3 days and the papa ne year list and or the man e ba list ni den na what list ni so our list here papa no ono wanje ntoma wanje bi ogini scheme okay ojiska o maame ne maame so jiska sense na no moje papa no ne de na 1000 and maame so de 1000 udi moja ni nyina eche o meje 1000 no 1000 okay mfanse sika na ewo mi hina ye 4000 okay e what list ni so na ne ntoma panties blazers ne ono so ne niama omo achro 6 ne 4 ne ade hyehyɛ so nti omo de baaye no onko de brem wo efie 3 days time na me wo fie na ode faka e na ode list ne baaye nti ode baaye ade chen na me kɔ Mr. Father ho e na me de paper ne share me bag me na me de kɔ nti e kɔ e ho kran na me kɔ te list na no ndim papa no hwɛ na iska ba akɔ de oye 4000 ena yen kra ye sere no osi wo da bi yen frɛ papa no se sika we dia no no ne ye abusua sika na ye 4000 nti ye na papa sika we dia den na papa no kra po age 1000 abusua fo no kon age 4000 nti me de call ye no ena papa no se oh me kra no nipa no print ye na oyi mistake na no am hwɛ na ye 4000 na ye 400 ena obi sam se bibi wo mbie wa na me se wo da bi we nkwan ne ade a na e hanti a de buy and papa ni see you and your mama ni nche na me see you na mama ni ko if you want me nya adwuma bu Eastern region club e flo ho nko kwa anwe na de e ko ye adwuma ho nti mesi wa so tontone mesi wa de ono ton bibia bi wedding ho ne ma engagement ni influence an ye decoration nti ukoje list no ewie ni na na oba na ba wo nchen oba ho uda so ye sade no eni de na oba ye da normal way It's usually listening to friend who want some kind. Yes, I need bill be payment now, me no kasi. What kind of story is this? Yeah, yes, I need we 3 times in the sea, no. Yanye bill. Inti me ko Eastern region am ko ye adwuma no. E na me friend papa na me said that o mama miska kakra. Na person ka me sen ne masewa.
na me ma ge ne bana obe peke niema ono tontoma kenteni ara de ntin niema ge na o pe no onko me so an se misika kran so a me so an bitimi ama bibia eni obe ye me ne me so an ye ntema se iti adam me sani ska no 3500 okay me sani ma me so an pe na me we edwuma nti boy bi kran na me oye no me phone so e de ma me so an na papa frɛ gɛ no no ka chen so ukunu dede o dis ka bia banti o chena bra gɛ ne ka chen papa sɛ oye adwuma nti gi se 2 weeks time o mu breaki o so agalam say for it na papa sɛ na wo kɔ adwuma ede ya o mu ma wo sen no sɛ o ma ne 25 cedis na papa so ka o de fa ne sɛ wo be di 3 days e wa ha 3 days ne metwia wo adwuma sika e de amonti o chena anopa mesen no lolo fe na wo de ababa abehwe eniema no obi ananko no afiri ni pemba wo no afa de o ye adwuma nti onya ho ma me papa na ofre no ne di san ko monya me kra na minim enti almost 1 week na me frɛ again is me mo lolo fe say ko papa mo akọ se an yi bla bi si ye nya adwuma bi nti o mu break ya no me ko nti na papa frɛ na me say ada mama lolo fe kra so o mra nti o ma ya me ankasa ye break ya me nya off be 1 week me de beba e ho na me ni hina yaba nti daddy me tu nkoko Saturday ena mkodru takwa Saturday na anajo ena me san ni girl ni ska Sunday after church na me san girl no 100 cedis that time we fee baby ono no e de batakwa no na ye 20 cedis ena ma na 100 cedis okay faja won kwala no for 80 cedis man kwala no for or china Monday or mu school ska na wo for 20 cedis fa ka na me twen mami me twen girl na afi de be 8 to 9 ni mu anajo ofre mi oso we be gina kwan ho saa wanyaka na so we ni ade asa nti kofie na koda ade chia no pa Monday na wa ba nti me twen wotakwa asane akọ abo so nti Monday ni me twen na kobo be 7 me frɛ na onfa 8 me frɛ na onfa nti be 9 ni mu e no ankasa flash mami se wutia na otia akọ kasa wonte okasa phone nu so no be kasa akwada kasa kitkeden o se nene eye ne ya I'm into where you are saying I'm so dear no problem training na me phone call clinic na say me san to ka fitakwa e ko ni krom me kwa no one sister pay ni den o mu bubu niama niama be no mu bubu ne sister na tu ni den me niama ntoma ne ne ntade bi okay e na o mo ti won bubu nti me friend no e na me sister fa no say bread no wo mi fia ha e na me call sister ni fia e den na esi ankasa Mami, the senior and say, upon Sunday, my way in H. Ye kukula wale 4 times. Ye kukubi and again, and say, and I open man, I will yes it. Miss Kwame, no 3 years in it. Yeah, oh, my 2 baby, I will be feared that. Last 2 years, I summoned a choir, na cabe, 1 month grinding through. Naka wale and a time or so. A failure one day be me to us, me Kwame wale. That time no akaso wan no makodi ni krum ani ye gusu aye toto aware na oba no de say o de papa yi papa yi sa na o mo di frɛ no krum o won so ayem kwanta papa yi ni di ni no bai ni blof di ndi Rosman den ejaben Rose no kra de wo ba ji se nipa kakre ba papa yi na obi adi ni hana twa papa yi to me so fi se o start say wo ka say ya friend no o friend no fa ne sofo no yes ade no sofo no konti na papa no se membra ase adan na sofo no ba mu no bi before 3 months come Christmas year wo mi afi we ye sofo no de say o de sofo apia wo fine apia for do apostolic ya sorry kesi apostolic wo fine o so ayem ba ono no we bi apostolic mo sembu ye kesi no apostolic of Ghana okay oye almost awful 3 months come before Christmas when get ne ba me chen wo kuma ase ase pele ma one ne ware nyina o makwa ma one da mami de na ha me no o ba ha de bia o timba be di more than 2 weeks 3 weeks no ko until last time o ba na mka chen say Rose sisi awuni me mpese this year de ye betwen pra ntimi de make cho so office o me yen wale a wa me yan wa na bronya we dwura imeja o ntimi kan no osere no so wodi amate iti ade chi na meja ne kwan na kokoe
okoye no mfa nze be 2 weeks me frɛ no ono so frɛ me anadwo wa no pa awia ye di nkomo the last time catch say Rose me hu fa me o eno ofa fa me tin fa na me hospital nti ma ba fie na me hwɛ me hu be week me wie pe meye me ba ho me akɔ me sister mo na yakɔ akɔhu me ma me mo ne agi date pa me wo fa mo de be nya kwan ne aba be nti me kan no say wo de amatena me ye aduane ama me nkwala ne me wie a me frɛ ma eno ano se me kan say again na di matem anase ma di again na tama na ye ntro bi na me twa to ye me kan san asem na ono so ka chem se onu aduane ama ne ma no nti o wie anwumre no o be frɛ me eno ano afi me frɛ again ni bi wa onfa adi be say ni me fan say 3 months me fan say 4 months an ye wo me frɛ na onfa wakɔ ba bi owo no ma frɛ na onfa nti me senior brother e wo krom wa wale o mo busu ni kura ana me frɛ na me se wo bla say ni me ankasa me hu hya dan fa me na say me ti e ha me parenti me srɛ wa again ne ho na keka che ne say me se yen ayi asem na yi no me di kan frɛ na kwala ba ko ne madam e wo school mo ni so kura to madam ne say one kasa how pa ne die madam me problem ne say opon sa de o so on wale ena me si yo wo so on wale de amate ye jai by me fan sa 3 months 4 months aye wo mi so mi konya lady bi na say yan okay ena me say me because this am call na me nu abedi me chen wo kumase me so eduma me nti oba ne kasa open ma menyi ni ana ma me pe ma okay nti ba o ka sa one ne nware ne ma akofa wo bi ha okay ena me kan na ja obi be say ye ko twa ye ho a ma pacho me phone ba ko no we na one phone no so we de ma mo no ma enye say ma pro adna to aso sablet that was the issue in na metiese mu ko twa me ho ofan me ni girl no o nipa na wanya no ya fufure ya ja ya se bronya abanti aje ya kope ba ko bina matiawe ma me ko da so ale ade ya chen ya me be ma mu japa yeah ma ko ba bi several times yes girl no apart from sa girl no in my life want to be for baby gosh enya baby ba ko mienu ma nante ma girl ne kura no ede me akọ ne soft mam ye koduru ya na ma me ne ka kire me se mama girl ne ha no nti ya girl ne kura watu oyi wakọ ne nkofo wa akra ono kura broken me life asofo ne ka sen na kire wo girl o ka kire me se apart from sa girl no age so ono girl na nkasa afri na kumemu ene niam oye ya ansa na obema ya sa de no ono girl na nkasa jai ansa na se metimi afọ ọba me ne gege na kwada ya me ba awala nkasa abaze na epede me yemam madam me problem si ano ese ko sofo no ho no besia fofo na enya no ede no ko wo sofo ne sofo ho na o ke che o de enye besia koro na ibiara ni wo betuma aje nti woni be enfantene muame yemra twini woni be yi oba we no fofo ne da moja ni ntu oba na tu mum etu kwa ben so Mr. Mo video no want me and download ya na ana my phone so I just say me you it's quite unfortunate basay moja na basay madam first one as again e buy na me ye adwuma bi me san e carpenter nti me ko bo obi fro anopa na me so na me hu say me hese no say eye me ya pa mu say like I say me sisimu no ayedu nti awia tan be 11 ni mu na me wo soro me gina soro ambo scarf na me see say me kosonti sonti na edi kan ba e na yemboja e na edi kan e ba hospital ma ko hospital pa video say patch of phone number now there hospital ma omo akoye me blood test bia nti na so ma the doctor ni bi wo manso oye madam for ka che me say me fresh again no embra me friend o ka che me say me on so answer me kofa be na me am testifying she pacho ma hospital viewers discretion intina yanyi amfa to so we boss abi obi anya ne go be kokko kaka guso na fe no be moja but you be find it you be working around it na ya blend kakra ne ama munso mahwede ye work no be but first things first mama me hwe na eyese obehwe a meka kire wo enyese obehwe a
from sorry, just give it to me. Boja ni binini. Pampers 2 weeks. Pampers go anambo. Pampers ni bini go no. Hey! Jesus Christ. Boja nko a. Boja nko a. Nde ma ba adwuma ho. Mo hwe bi nam so bani mu nyinya bi. Hwe ni ade se adwuma ni mu kwa na be. Jema no ma me be hwe. Oba nti se wo bo Pampers. My boss have for 2 weeks. Oh. Ya nanti wanti o ma me dia before say ya another videos wo phone we so. E bo girl ni dua say boni ben na me dia yo. Se wo so won a wo de ebra. E ma ne so for ni ti dua bo na wo so for no. Me send ni videos. E de ma so for ni say enye say bia me hu oba we ni so oba da. So so agya me ne me nya bi. Me kwakuma se na me wo. Me nya oba ni bi. Be mu papa e kwan we na oba no. Ode me afa so. Okay, mama nye ni say. Mama ya jani wo case no to Wednesday. Also about no they say Rosemond there. Ejaben. Rosemond Ejaben. Me pesa wa wo to nkra na de ma no. Hwe camera we no. Okay. Na de wo pe no. Bonidin to nkra na ma no. So fukro na bonidin ni bonidin. Eye de ye nipa beti abona ma ne. Pache. Eni ama me das. Pacho papa yi. Asamre ma fro phone so me no wa kan sisi a me frɛ wa wo mfa. Sisi ade no so e ha me. Wa mam papa buafu. Nti anope. Mene papa ya be nhira ewo kumase mo ye adwuma ma adomfo na yi hina ya ba ha ya ma up to Wednesday ye hia wo say ada say won no papa won ne hwan yo mo beba sofo apia eye sofo a woda apostolic anu wata kwanso ayem de bia me no kasa ma ye voice message ama eye Saturday ni say Friday no minima asem a won papa kan mpapa buafu nti wa mpene wa me yare asem na be nhira Inti mesra woni Rose nkasa anase obi a wohwe we bia again your friend papa ye owon kwanta nso ayem kwanta o de papa ye inti papa ye mesra me mpesa o chena asam no ko duru baby e ye de enne se nka se mko adwuma manko inti mesra o ye se Wednesday o de won ne lo fair kura na o de wo pa frame ana o pa your voice message mame me amesen no lo fair o chena Tuesday so ba be da kumase se Wednesday obetimi abedu kumase Kenitia no betia adrobaje afa na bra se Wednesday no up to Friday one bad day any am cultural said the aye me no me so me fa nchaw because my di kan abodua first one na wo so for apia ubegina mu kan ya na madani duan wo yen so obe frɛ ye na on ya trans one frɛ. Okay, hold it there. Auntie papa ye wo takwa enswayem. It could be said the bear may can you know, if you are not a trobi no woody. Enti Bomodia, your friend was several times. Return a call no, not my year when nim not somewhat bear my canoe. My young how true it is, say no cry. You won't say the Becano, meaning second you have a word, not where you nephew, but also be the wabba. Now, so I bet you or side of the story. For now, young fire 9 season and chain kakra. Why? Na girl no da so do no. Oh David. Say obasa obeware anwo ni bi. Oh David. Dia asem na beka che onu anom mema no. Oh. 1 minute pe ka bi che. Afutu ameka che on say ise okwawale oba e say wo hwe yi. Hey, na wa ba ne. Medi ene de. Mane na. Okay. Hey, ewiase mo nsem dos abusua. Sisi ade wo yesi aboe, wa anya aboe, kosi enkosi koda. Sisi apa no. Yenye den. Yesi wo kwahia obi. Na se nipa na kasa obeware wa na so no betena. Na woni na anya hia. Ebekwa akɔwie kyire no na afa nipa no nneɛma a ɔwɔ ne ne ɔyɛ no na enye ne awopɛ. Woni ne koye bibi nsonso na wo kɔhwehwehwe mu nso a ɛno so akɔfa asama de abrɛ. Nti ayenye den. Yenye den. Nti abrantie ne bɔne a ɔyɛ ne sɛ ɔbɛda ne dɔ adi akyerɛ ɔba na na sɛ den. Se wakohia na opese wonye de one ne ntina on de na koma mu fan ne tiri mu fan adwembone bia ni ne tiri hwe sisi a hwe situation wakom na oba no nim nia oye de wi a otumi force be ma no ene na ekontokwa gidigidi se onye saade ne keke onfa ne tekrema oba no ku ni ho anim ase ankasa ade we ye normal but de wi a akwakoye no e de di pefe se ye honhom asem oba no nim nya wori oye se bema e de ne tekrema e bo se bi oba asem e ye normal ya de a
ekoso de bia awarefo omo twempno ekoso de bia enye first time na ebisi incident ena enye se oye virgin anase obu ne nsa incident ena moja bae denti se onye hye a denti ena moja bae ne esaye mehi kra sans esan hye me kra se wo frɛ ne nso awomfa ewo se ono nso ba no brabe oba be kyerɛkyerɛ ne nsɛm nsa bia ne abrante yi kan ebia na no kra bi ewo ba bia waye de odi asie se na ebe ya ono na asem be denti odi asie wo frɛ ne nso awomfi onfa that means ne abrante ne kan eye no kra so se ono oye gangaria na ne ope na obeye dia untumi ma mefa obi abrante e mese na abra bosa ono de nka ne tirimu fan na se wo de esum e wo tirim na se wo ba bese obi abrante abra bodia eno de enfa so wo bibi ya onye ne sisi ya na ye frɛ na wonfa na on kyerɛkyerɛ ne nsɛmu enye saade a ne ope se ohun obehu abusia tamichuku ye bekoso afrɛ no se ofa na se ye ne di nkomo na ye bekwa kosin ye hya obose ememo wonso aso atibi na se ye nsisaye bia na se bibi amamre bia na amane bi na wo se ye kokoye a na abrante ne ho san no onso onya na yaresa ni nyina no ye be ma waso ate emmo wani ahu bi ye fa we entu ye hofo sisi a no ukohye obi na o se na ni je ho ana se opeso ne wontena bo ho mpaye fatu nyame anim enye se o ne ho ye ofe nyama wo pe no owo bi nenti na wo gya ho sa ama no fa kompai bom na busa se so eye se mene ne betima ana se enye na moaye enye saade a amane yi ene ohawi ebekom de bia yefa we entu ye hofo ne yentwe ye ho emfiri nyama ense ne mfata ho aha ena mde wo si da se na ebesan so ahia na meka wo se aha ye emergency Ghana TV wo hia mo abonten na ofrem na akosua adepa meje so abusia na mama wo tu like video na share na fin so subscribe for mama macro.